Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasngi. Ka office jong district medical and health officer DMNHO Southwest Ksew district ringkat ka office jong district veterinary animals and husbandry officer DVA and HO Southwest Ksew district. Menta kasngi kala rakhi kasngi kerpang balatip unka World's Rabies Day 2025 kabakapang kadai act now you me community bala pelong hapo ka multi-purpose hall jongka office u deputy commissioner Southwest Ksew district. Ukongsan hagani kasngi udai ba FB Basan MCS Assistant Commissioner Southwest Ksew district ubla shimru ya kabentaban ai ki jingkentu na kabenta ki pait ba ki balawan ya shimbenta ba kinong ki ba Husiar bat lapen bot sa ka jing pelat pait ba ya ka dur ki ni video ka be day ba ka jingra ki ya ka World Rabies Day. Kiwede kibala ai jingkren kilong Dr. FR Lartang District Medical and Health Officer Southwest Ksew District u Dr. BK Bla Veterinary Animals and Husbandry Officer Southwest Ksew District but uba G Ramsi Napo ka District Forest Department Maugarwat Division. Kibala wan shimbenta gani ka program kilong nadu kinong Trey Sarkar ki rangba shnong kinong hikai bat ki khna school. Dengan kenal Balikan segitu ipi kena sepakai blues pasca aktif try doktor Bla nak dan batai ni sibet dan pandai ci batai sungai bangun cua hakapor bang padon ya ni kawai rabies kata kadang don kala bakun kini yang cimpang kung kini cimpang kinyola bankata nani bansaprian syakibari namarta kadang kam ki iwe ibabari Ksew ibabari Miaw bakit suha bakikir akan merupakan bakili yakin katu kacing ai kita kalau mana akapor bagian kalau keberan kami itu kata kacing pek kacing itu kacing ni ya kacing pot cikia kacing ni nak kau kasih cakap kasih kan diharap jadi bakil suku lagi di juri bakil ini ikut ikia ni tidak tidak isin jom cipa kacing kacing le ikir kacing ni hari ni ingat balik kacing ni ikon ni kacing ni bakil mulai kai kami ajar Ksew punya yo bakil besok ini joki aku kadang demikian syukur joki Ksew lagi anak di Ksew yang bagian jelia ini jadi bagian turut lagi kata kalau tentang kata